Okhulumela iqembu lomkhonto wesizwe phansi uNhlamulo Ndlela ekhuluma-ke nentatheli kwa-Newsroom Africa usumemezele ukuthi kunamalungu emkhonto wesizwe phansi angu-18 asephalamende abazowaxosha. Lokho kulandela ukuthi-ke uNhlamulo ngokubeka kwakhe laphana-ke ekhuluma nentatheli e-Newsroom Africa ukuthi uNhlamulo Ndlela lamalungu ephalamende angena ngendlela engasiyo, angena ngendlela mnyama kwilist yasephalamende. Qhubeke ekhuluma uNhlamulo Ndlela ubeke nokubeka ukuthi-ke lamalunga emkhonto wesizwe phansi-ke angena ngendlela mnyama ephalamende-ke abengezi ngisho ukuza uma ephalamende kudingeka livote. Lokhu uthi-ke uzosokhumbula ukuthi kwaveza uyena laphana kuJudge Hlophe ukuthi unenkinga ukuthi-ke amalunga awaholayo amanyawo akakaze alibhade ngisho ukulibhada-ke ephalamende agcina ngokuthi-ke ayofunga. uNhlamulo Ndlela usekumemezeleke lokho ukuthi-ke wonke lawo malungu omkhonto wesizwe phansi azoxoshwa-ke ngaphasi kweqembu lomkhonto wesizwe phansi-ke ize ukuze kwashaya isikhathi sokuthi-ke silikhiphe lolu daba singathola ilist-ke ukuthi kahle hle imaphi lawo malungu omkhonto wesizwe phansi, but qinisekisa laphana ku-subscribe button ngoba-ke sizabuya nayo-ke ilist-ke yalawo malungu omkhonto wesizwe phansi-ke okulindeleke ukuthi-ke ayaxoshwa.